Intelligence Bureau IB की इंटरव्यू याउननब थौरांग तौरिबा Indian Air Force की हानगी सर्जन अमना Imphal Dimapur da bus ta Guwahati fauba chatpa yabra yadabra haiba Khanghanbiu Rajya Sainik Board Imphal ki President Loinana Manipur ki Chief Minister Yumnam Khem Chanda aiba cherol pisankre Intelligence Bureau IB की इंटरव्यू याउननब कैंडिडेट ओइरिबा Indian Air Force की हानगी सर्जन Imphal West District के लंगथबाल फुरामखोंगदगी लेफ्राकपम कुबेर सिंह कौबा मियोय अमना पिसिनखिबा चेरोल अदुगी मतंगदा SKTV दा फोंगदोरखिबदा लेबागसगी मिलिटरी दा चही कुन कथोकपग लोइना थबक तौरखे मखाताना कैरियर सेमननबा Intelligence Bureau IB दा थबक तौननबा पांगथोकपा एग्जाम की अहानबा तांकक माय पाकलबा मतुंग अनिसुबा तांकक की इंटरव्यू थासगी कुनिथोइदा गुवाहाटी की खाना पारादा पांगथोकदौरी अदुबु लाइबक थीबदी हाइरिबा इंटरव्यू असिदा सरुक याननबा बस तोंगदुना Imphal Dimapur लंबीदा Imphal दगी गुवाहाटी फाउबा चटपा हाइबसी मतम कुइनदगी लेरकलबा अपांबनी Chief Minister की लुचिंग मखादा Manipur लेंगाग असि हौजिक निंगथिना चलाइरी अदुमैनमक हाइरिबा National Highway No. 2 Imphal Dimapur लंबी असिदा बस तोंगदुना मपान की स्टेट सिंगदा मियामना मनिंग तमना चटननबा होटनबदा मिपाइबा फाउरिबा सिगे येंगलगा IB की इंटरव्यू याउननबा बस तोंगदुना लंबी असिदा चटपा याहनबिउ लोइनना मसिमक यागनी नत्रगना यारोइ हाइबदु खंगहनबिउ हाइना फोंदोकली Central government na mutokhiba examination amada ai written pass tawjabaga loinana ni suba phase ki damukta ai ki emekat si exam center si khanapara Guwahati da pibire ai ki pamjaba si bus ta travel tawaga Imphal to Guwahati chachaba habisi ai ki handagi lejarapwa dream amani national highway da free movement legadabani sidaida kanaguma kanglu organization amatana athingba pibe yaroi habisi Supreme Court ki achoba ruling amani recently Popular government lakhibaga loinana government asigi Sri Govindas Konthojamna phongdokhiba press statement amada highway da community praja amana chatpa yaba yadaba karigumba sigumba apprehension restriction leite haibagi statement amasu tajaba phangi karigumba wafam asina asumbo eragadi aigi travel sidaida honorable chief minister gi mafamda being an ex-serviceman through the proper channel to the right forum. I have put up my application through Rajasthani board to reach Chief Minister and Honorable Chief Minister na aigi application da remarks pibiraga chatpa yagani natragana chatpa yade habadu marik chumba pakumuma hojik aina Honorable Chief Minister degi kharaw ngai jari